Khubor baro syakitup Khubor ka donbosco media network. Kimat bakong san minta ka singi kilong. Jurup u deputy CMKHADC ya ka district council code Hanongston. Dawa surok ka HYC bat bosh nong sya subcenter nong jeri West Khasi Hills district. Da ka limpung Yakob Ranar on penlong ke MPA ha ka hinyo terik unayla. But shiteng senya bat ka KSU artlangot kinong balabar Jylla Hanongston. Tungin pai menta Shaki Khubor kibabnya. U Deputy Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba pensyangan NCM haka arpu Southrik NAITUNG ula jurup ya ka jingtre kam ka yeng kashri jong ka District Council code Hanongston West Khasi Hills District. Uba PNCM ula yathu hakilat pathay Khubor syapang ka jingwan jong u ban Peit ya ki jingdan kam ka District Council code ka badan Hanongston nadu ki kamra tre kam ka code. Kinong tre bat ki we ki jingdan kam jong ka ni ka office. Kumba kalong menta ka District Council code Hanongston kayo ki mukat duma kumba arpau taliman kasngi ulo ang ru ba ka KHADC kanang pinbiang shushu yaki jingdan kam kanang ban pinsuk yaki pat ba ting ba ka jingtray kam jongkani ka kut bat banlum yaki khajna ki ba ka KHADC ka day ban yo. Hakani kasngi layadan lang ru ka kong SB latma kanong bishar ha KHADC kut ka kong V Mauli First Class Magistrate uba MG Nongsit Superintendent of Professional Tax Nongston ki officer na ka law department bat kiwe ki rangba. Regarding Church dong ka Khasi Autonomous Council pemai thma yok sa ding na po law department midu na po CMD Iwan klang ni bonus toy na benda bang judi di don kam yung kapur bang judi juga tax na sampai TV by kapur dunia hanya ka function na sama ja koi din bangla po di magistrate aman lagi district kota bag mga sutu menta na tong di magistrate ni ba ikes boy yung aspa tam ni kemudian dia memulai haman sim ya aku absolut yes kita mari yang ni orang nak kita ban Peit yang don kam di kamera terikam kapur room batwi dua komputer lagi ni berarti nongtoi don kam di ban kampung pan susu dia nang ba kan pensuk nak bentang kapur komputer nak tax kita ni don kam ban penghai kami kan kompon Amara waidu kaman ha Kasing hinyo tribute council HYC nongjri unit ringkat kinong yalam shnong nakani kathan ha ka arpu Southrik NAITUNG kilalet jurup ya ka subcenter hanongjri ka bahap ha ka jingpet ka CHC Riangdo West Khasi Hills district hakani ka jing jurup lalap ba ka surak na nongjri shadu kani ka subcenter kala jalan komba iwe point san kilometer aa bat kalong ru ka basniu bat ka bakho ru khoram Kani kasurak kabo ye kinong pang bat kinong shim dawai haki jing e baharukam khamtam nilay hakapor slam. Kikali bat ki auto kimla ban kit nong pang hakani kasurak. Kinong yalam shnong kiladep kirpat daki jing tho shaki bor jong ka PWD la bonsien Henry hadu menta ka PWD kadang sngap jar. Ki nong yalam ke HYC kila kirpat ya katanat PWD ban shim khia ya kani ka jing ut bat jing kirpat jong ki pat ba nakani kathan. Kinong yalam shnong ringkat kasing HYC kila kirpat ban kintiu no ya kani ka subcenter syaka kirdan PHC namar bala jangai palat ya kinong pang nakani ka than ban let sha sumar shadu sharyangdo nong bun kinong pang tiba armet bakiwan sani dijinjar banjai nak banta kanti mar kelas ni palat entam kasinong ru kejenjar ban ra ikinong pang sewai kalentir kampiang ni tum kasnong ru ni kirpat di kinong yalam kinong Peit pang gini PWD ni ki nu kinong yalam bakin problem banten biang ikini surok dah dalong kepala
namar dawan kini ki nong armet nasawe jaka kumnu timla subanjat ban tangka surok kambiang kinyat kumnu ngi hap sukit ni le kumnu kajenjar bha yang ikipat baru kita tang kitai ikentin presbun ka AF na nenam sab sentar nang jeri ngala trai lapli la post name ka ne sab sentar ngala trai kumba post name hi nang ta nga pe ki arpu tili kisnong te ga jing sem jing jongi hakane ka liang jo kane ka sab sentar dei kawai ka dei kane ka surok ba kam da bha kane ka surok ban like kali pan like kinong pang khamtam me ki ba armet Kecam jenjar bahan mar bakam like kali ki sulai tang ki trok ki ding kum tu kita ki kali ba rib ki kali ki ba yai ki nong pang pat kam la ban yai kejing sem jenjar kata kawai haba ki nong pang ki wan ki pan pau ba ye kata kejing sem jenjar kam tam ki bat pun ki bala dab bana ki ba mut ban wan kha ki ong ba ngi sem jenjar ban wan kha sob sentar lemar ba kelenti ga sniu panyat kejar ro umla pansong nakali lo ru kamlong te kata kawai kalong kabasem jenjar kane kata yawi don kawai ka long kimi ka bawan kha hadai kam don kali gala chuan ya gi daga kejat ban poisa de sab sentar ban kata kalong kimi gala khai Ka Meghalaya Powerlifting Association MPA haka arpu sau tarik NAITUNG kalapin bana bakan penlong ya kalimpung ya kop ranar haka hinyau tarik unailar hasavio hall Shillong. Kinong yalam jong kani ka association kintop ya uba Ricky Dingdo o president uba Frankie Nongrum general secretary bat ba Robin Karnari treasurer kilawer ya ki Samla kintai bat shinrang banshim ya kani ka kabu ban pin ya ka jingklan jingtibet bat ka mon bajwat jongki hakani kalimpung ya kop Bormen. U President ulapan bana ba kitu ki batbet na pedeng kinong yelek kai on sajet ban mi khamat ya ka Jylla hakilimpung ki behe hagipor ki banangwan. Itu sudah ini bisa masih lapan itu mulai ini lakan ada komite tahu sudah juga nanti semua ini aja hari dia ini wat ini Peit bagi yang tang itu kalau qualify national week di ini lah karena bangun setiap sama ni apa dia tu saya maksudnya bagi makapol dia harus belum ini competition how sistem social state itu mah menaik berbor ke nata kadang nggak sesuatu kan aku play ba Ruben nak perlu bench press competition ba di dari Julai bagi ayo menciara di participants bagi nyalam itu ba nasional tinggal lah belum asli sistem nggak apa menciara bagi lah sesiau so nanti ilek armut kini ke master larang ba tu profesor alon robus dan juga gold medal dekat saya kesok yang jalan terarmut pak terarmut alis ngelasai so ndek mensuara dalam sebuah bola Shillong kam kai lo balikai ke kam dan sia terlihat competition ma tu experience ngalo ni kani kenanu pun sudah tidak berbanyak kita kita terdapat sebuah aku play ini atli jem bala blok makanya au Julai batban selang September lembah ini ngijit ya ki players bakal ilek ka sepo goa bat in simtang itu bayo international bala qualify ke national with tetang utai ba bisa di kan iskatri bisa Association is like Nyong, but your association is affiliate with Politics India. But Politics India is affiliate with Asian Politics Federation, but IPF International Politics Federation, Commonwealth Federation. The unwinding application yang ini bagi sipul ki players kami bagi mereka association ini punya kembali ke Thailand ni sisok lagi. Thì cái qua bàn nghệ thuật này một cái số men vào đang xem đi đã pulang buat di tournament ki balong politics
second politik pulang homes ni tingtang yo sa space pulang sa itu matang yo sa kena jong ba berbeda pada kata kumning Kaseng Khasi Student Union KSU West Khasi Hills haka Jylla jong Samla Franklin's Imyong General Secretary haka por shiteng sinya haka arpu Southrik NAITUNG kilayo abad hadu arpu laingut kinong tre Khuborjylla ki badang wanrung sa West Khasi Hills District. Katkum ka Khubor na kaseng KSU laong ya kite kinong tre Khuborjylla layo abad na kasnong urkalay ki balawan lingba kasnong atiabari kasnong khaput bat ka asam. Habagi dekot jong ke KSU kilalap bakim dan yaki kot kisla ki babyang kila pha let phai no shaki jaka bakiwan. आपका पुलिस वेरिफिकेशन में है पेपर में है यही उधर फेंकेगा हमें बारिश के चक्कर में नहीं हो रहा है आप करो ऑफ करो ना का मीटर में नहीं ये रोड लाइन क्या रोड लाइन रोड क्या कंपनी TR1 कौन है TR1 हाँ TR1 belum kemarin video parkour di sini mana या हम लोग क्या पेपर नहीं था कंपनी का समझा ना पेपर नहीं हाँ जो शिलोंग में बन गया तो इसलिए आया रात चला गया था हम लोग इसलिए ना रात में आया Mentakamit nakaliang jong ka seng ki West Khasi District rangkat bekerja trelang jong ki circle jong kanong stone circle nilayo ban bat ya arku langut ki Khuborjylla ki ba temu nuan tre hang ni hapo nong stone te aba ka seng nilayo jeng tip syapang ka jeng wan jong ki breu ki banabar watla ki wan ka permit ru ndrai nila ya upstom bat nila yok ban bat iki barabang nila pet kot isla ki jongki kimsyam ladon kita ki kot isla ki bebyang ban pensisa ba ki de kinong India bar kerja kejuk kapor kimdon ni ki kot isla na ka benta bakin wan trei ha kini ka Jylla ka jongi komba ki ladon lupa Ki nong yalam kaseng FKJGP haka Jylla jong uba dondi khongsit u president kilalet sa office u chief postmaster haka arpu Southrik banwat jingtip halor ki kam ki balaj haka ni ka office hadian ba kilaya kindu yaki officer haka ni ka office uba dondi ulayathu ba ki dan hadu ndreus pa prapulai teli ki kam gramin dak sevak nakabenta ka Jylla Meghalaya uba dondi ulo ongru baki officer na katay ka office kila batay baki Samla ki batep yakini ki kam kila abanto examine da ka katin English khasi bat garu uni unong yalam ke FKJGP ulakin tu bat kerpat ya ka sarkar Jylla bakan tho shaka Ministry of Communication and Post banbo yaki katin khasi bat garu kum ki katin baki Samla kin tho examine na ka benda kini ki kam ki balat Kejauhan yang kedua jongi ini Chief Postmaster General kalau hadirin ba mencap senam ha ka afrai trik naimi arja apply nakaliang juga seng nila dawa ba ka sarkar Jylla ka jongi kedi ban tho ulbut saka Ministry of Communication and Department of Post Office namantai tiki post South Santali ya ka ba kila South Santali kedi tang po Meghalaya bagi lakhot all India dia tu kapor bunsi ni iling ba kini appointment kapag yo kini khabar ba tinggal onwat ya kadaw katangrai kalong ba hapo state ke jongi kamdan ka initiative nakalang ka state government ban request ya ka Ministry of Communication bat ka Department of Post Office ban bu optional language nam taki applicants nam taki ki post gramin tak sabak tinggal banyak keren di nakalang jong ke Post Office kiong ba kamdan kamde hakti ke jongki na kapor jongki bagian le kata kadi na Ministry of Communication bat kadi ka initiative ka state government kali banle kembali ke within North Eastern State
Di nakaliang juga state government hadir mengilah pressure kelalik kata. Di hari ini kena sengi pada New York jingtip lingba ki beri ki bateri ni post office ba ki kok ai kublai yang ni. Di ngi pada kemudian kaseng pangi dakwa iban wan hidal dia banwat benia. La di ke jisishan em jisishan kena mengiok men percaya ke pak. Di ke pasmotoran kalau bah hadir mentang sing lai kendu kula daun ni chief postmaster general di tuan po opposition dari lingba ki beri ki jong bah po jong lai kendu kila percaya yang ni kila ai ke information yang abang saya tu fi menta baki post baru ki balak menta ke de hindus pa properly but kani kalau baki kena khasi ki jong ni hakitan nong pandang bah per po rilum khasi ba rilum garu kila ban apply kini ki post ki jong kini ki post ki balaj hani post office but kila ban jet ek subject kemudian English khasi beri po khasi region ngot garu but kadai ka Haka arpu sautrik NAITUNG uba met bakling do UMLA kamairang ulalong ukongsan ban khap ribbon ban play ya ka yeng school bathamai jong ka St Mary's RCLP school kapadan hanong thleu East and West Khasi Hills district haka jingelang play ya ka ni ka yeng school bathamai ladan lang usordar nong thleu kinong panyat school kinong hikai ki khenna school ki kimikik pa bat ki pat ba na kishnong ki bamarjan yakni ka yeng school latte haka jinglut ka basaw point san lak tingka balabay na ka MLA scheme special rural work program jong usnam arhajar arpuwe arhajar arpuar but arhajar arpuar arpulai uba met ba haka jingkren haka ni ka singi uloong ka jingwan ka jong ukam de tang ban plie yakni ka yeng school henry kalong ru ban yakindo yakinong hikai ki khenna school bat ki pat ba but kham tam e ban yo e dala ki jong ki kemat yaka jinglong jingman jong ki khenna school ulapan pauru ya ka jingkben baha kani ka school kidan hadu saus pa ngot ki khena school ki bawan ban puli ulong kadan ke aka ka bakirpang bat ka bakring ya ki khena red ban wan puli ha kani ka school RCLP school building kita pilih keselamatan kita dan ibadah kita ngam orang makawai kalau kau tu pi pan ya kau tu pi bersuara ya kau tu ngasong ngasa sekolah dengan jual mereka kuat ya kawan bawa kemantul pi dan sebun bak sekolah katang ke jangan kalau ngakuat negara insaf bagi kamera kelas kini banyak dari jual pak kakum kena juk ke pemerintah ikan la kelas kita itidur kita iya hadir kakum tarukum baki dia benong kita cakap baki sem jing ajeng kai nak bentak kita kita balai kita kena senang benong kimyo ia kejuk kecil kai kimyo ia kejuk di classroom kimyo ia kejuk di facilities kumbaki yo kita kena sekiwe kita cakap kani kamde banga orang kena ini no nrai kade ke bentah cumi ya ke banginya dan bentah nak kata orang saya bentah bang dan kam ya baro ni mah ni baru balak lagi bro orang kata dah hidup kuat dan kam ni pergi mak jong kabalang dan kam ni pergi nak kain jong sekolah dan kam ni pergi nak alam jong kabalang di makri itu dan kam ni pergi nak alam senang dan kam ni pergi nak mak dan kam bersama ni terlalu sulit kita barak kita ibapu pil bat kita boy saya kata jing angmut jongar jopin bat jompal ini kaseng trailang ki kenthai madan bat raj laban ringkat katanat social welfare bat katanat police kila penlong ya ka jingelang ai jing hikai pai ba halor ka jingma jing snew bat jing penjat jongki jing di penbuat ka kiat bat udrak ha ka jing im jongki breu khamtam e ya ki samla ha ka ni ka jong ka jing tmu bakong san jong ni ka jing hikai pat ba kalong banyarap ya ki samla ban kiar lailum laiwa na kini ki jing di penbuat uba Jeffrey W Suting Deputy Superintendent of Police ha ka jingkren ula batai sani bha kumnu baki samla lut ha ka ni ka juk kingat bat ngop ha kini ki jing di basniu tang na ka daw jong ki parlok ki bakintu bat kro e ki ban mat tang shi sien ni tang tiak ulo ong
Ulo ongru ba Khubor jeng ki parlok ban pengat kalong ka baklan hatu kata-kata namalada kirnga ki ben ki kho lai phojan. Bat ban lat na kata ka jing shakren ben kim ban si ban mat ya kata ka jing sniu ulo ong. Ulakin turu ya ki Samla banda jet bha ya ki parlok bat kumjuru ya ki kimi ki pa banyarap lem ya lagi khun habaki yo I neshem ya kanu ka jingkala hakrukom im jongki. Ulaya thuru lada ki Samla ki ret ki jingmut jing perkhat bat kim sngo shngan ya ka jinglong jingman bat lada ki artatin yaladi kum kani ka jinglong ka pen kloy ya ubriu bantur khongpong shaki kiat jong ka shrup bat ki drak. Uba Jeffrey ula kerpat yaki kimi kikpa ki Samla bat yaki pat ba ban ai kakti kaman kakti kadyang yaki pulit habaki kemdrak hashnong hataw ni hakidong bat ban longru ki sakhi khnang ban rat dengkhong ya udrak bat ya ka jingbu ai tanglang khlem akor. Do you think a school or where you are studying would run or function properly without rules? Will it? No. Yes, true. So that's why we also need to, for us to progress, for us to be successful in our work, for us to carry out our daily activities, we need to have sets of rules. We need to follow rules. And for this reason, above the rules are the laws are there. We have laws that have been set in, rules that have been set in for the benefit of everyone. And it is here that I would just like to share a bit about the Control of Tobacco and Tobacco Products Act. In short, it means KOTPA. I think you must be aware of it. A lot of signboards in your schools. Is it there? They say tobacco free zone. Isn't it? Okay. Because how does this thing comes to be derived? In KOTPA, there are provisions that firstly prohibits any tobacco products to be present within 100 yards from school. 100 yards, you can calculate 100 meters. Okay. So, as students here and as members of Rong Bashnong, teachers, you can impose this. Okay. You see shops by the side of your schools selling tobacco, you can always report that to your teachers because those shops. Kakin hun kinas batray belasngi contractual haka jingya kendu haka arpu sauterik NAITUNG bat ka menteri ka kwat ka kya ka kong amprin lingdo kila menjer ban shimenta ban yakun ya ka examine written test nakabenta lais pa arpu santili ki kam ki balaj hakaleng ki jaka sumar nong Jylla. Ka kong amprin kalaya thuru ba ka sarkar kalarai ban penlong examine nakabenta kini ki kam bat omla shu ban kenrandin nakata karai. Kini ka kinhun kinas kila menjer ban yakun ya ka examine nakabenta kini ki kam ki balaj. Bat kila buru ya ki wei ki jingdawa bat jingker pat haka kong amprin ki baydei bat kini ki kam ki balaj. Las ngothu ya ki jinat halor kini ka kam anpen bej andala pendep ban penlong ya baro ki interview. Habakran syakilat patai Khubor uwei na kinong trainers uba lor step nongrum uloong bahaka jingakran men haka khat khandai tarik kila dawa badiban cancel shwa ya kate ka exam henry menta ka sngipat haka jingakan du biang bat ka menteri kila ong bana kidaw bam lakyer kila shem ya karai ba kate ka examine kan yat bet shakamat tangba kate ka post contract kate ban kut no tang khat we banai kabana kalyang jengkiru kidawa ba om data mandang extend show hadin kate ka banai bat kat balahi deban pelat no daki permanent post. Kani ke jingwan jungi kani ke jingwan jungi hangi kumkinesis jong ka Meghalaya kalong ba halor jong ka ka bangi layo ka ban discuss haka khat khandai tarik kata kalong haka khat khandai tarik ni layo ka ban discuss haka bayade bat kani ka recent recruitment ka balalong haka kabala penmi haka kratarik jong badai benyo ketuka advertisement kabalong purely in a contract
contractual basis. Te halor jong kata ka recruitment ni wan ya kaban kendu ya i Madam Amprit haka khat khandai tarik hakaban cancel shwa ya kata ka exam but ban recruit yang i in a permanent basis. Tang ba na kidau ki bom lakiat but na ka jinglang kot kapor nimla syu ya kaban walk out ya kata bangin pendam no ya kani ka exam. Henry nilarai bakani ka jingwan jungi hakaba mentasmi karai jungi kalong bakani ka exam kan ya bet kumba kalong kat kum ka advertisement ka bala penmi ka praterik jung panai bet nyau but kani ka exam kan ya bet kaban long haka alpunyo tarik kamut kan ya bet kumba kalong kata na bentaki lais pa alpusan teliki contractual nurses but hakabayade but ka permanent part ngila keren do haka khat kendai tarik haka kin recruit permanent te kumta ka nakabenta ke permanent post kila asya yang iba ka permanent post kan long shispa andre pusau di post kapan mi ka advertisement within the end of this month lane haka first week jong August te haka bayade pat kini ki points ki bang ngila pensngo haka khat kendai tarik kumka merit based recruitment ensuring transparency public notice of qualified and unqualified candidate haka bayade bat kitu nakaliang jong DHS bat nakaliang jong i Madam Amprit kilakular bakin buat Kitu baro kilong ki Khubor ki Belawan Shapi na ka Don Bosco Media Network.